tehnologija ta koja diktira naše navike. Znaš, zamisli sad recimo sutra kad bude ovaj telefon mogao rentgen da slika. Pa ajde Rambo da vidim kaki ti je bubreg, jel, mislim, ili šta ja znam, ajmo selfie, ali da se vide pluća, jel, i tako dalje. Znaš, pitanje je šta će tehnologija dalje da donosi. Znaš, možda će jednog dana da se snimaju misli. I sad neko uzme selfie i snimi ti, kako kažeš, koji će meni ovo, želite šta me ovaj davi. Može to veke go imat, a ne znajeme. Može ima nekoj tajni službi, ovo, ono. Pa ti dođe čovjek, Rambo, može pa, da ti kažem, možda ima, jer recimo mi kad razgovaramo sad, ako kažeš usisivač više od 3 puta, izaće ti reklama za usisivač. Mančurijan kandidat. Ja tako? I tako da ako čovjek hoće da bude na miru, mora bez veze da govori. Da. Vidiš što je interesantno. A ti lično, primjer, ne znam, imaš WhatsApp? Imam. Imaš? Dobro. Imaš Viber? Imam. Viber? Imaš. Ali nemam na telefonu ni Instagram, ni TikTok, ni Facebook. Ja nemaš aplikacijata uopšte? Nemam. Imam na kompjuter. Čekaj, si je instalirao pa si je izbrišao? Ne, nisam ni pokušavao. 0. Pametno, bravo. Nego kući na kompjuter, kad mi je dosadno, onda malo upalim. Inače mi samo služi da okačim kad je koncert. Jasno, dobro. Nisam kaki pa ne bi živ bio. Da, ne može da ti bude dosadno. Da. A ja volim kad mi je dosadno. Pa vidi, togaš si vjerojatno najblisku do sebe si. Tako. Da mi je dosadno, isključim sve, gledam u jednu tačku i onda mi je to super. I go preporačuješ to, da rečemo, na svaki mladi? Dan, svakom čovjeku na ovom svijetu preporučujem ujutro kad se probudi da sat vremena ne pali ništa. Offline, total. Da popije kafu na miru, da razmisli, da ovo, da ono. Jel? Ako rano ide na posao, nek se probudi sat ranije. Da ništa kao. Probudiš se i ništa. Ке му биде много по-добро. Много по-добро, да. Има ли некоја, не знам сега, навика ли ќе ја крстиме или можда некој ритуал, бидејќи сега спомна кафе? Има ли нешто што го правиш, да ако би кажал, луѓе би помислиле, чудно, или Рамбо малку луд? Radim Qigong ujutro kad se probudim, jel? Qigong, to su neke vježbe, najstarije vježbe, 5000 godina. Tai Chi? Starije. Tai Chi je star iz 100-200 godina ima. Tai Chi je moderna varijanta na... Tako. 5000. Sjećam se jednom, nešto, pošto ja to radim svako jutro, prije doručka, nešto smo, spavali smo negdje, išli smo u Herceg-Novi, pa smo na pola puta spavali u neki planinski motelčić, jel? I ja izašao tamo na terasu i sad ja radim te vježbe, nešto. To je onako malo ludački izgleda. Nisam uopšte primijetio, a radnici su radili ovamo na nekoj ploči, izlivali neku ploču od 200 metara odozgo. I sad ja čujem, kaže jedan, joj, vidi ovoga šta radi. A kaže ovaj, ma pjan je sigurno. Ovaj kaže, pa šta pjan u 9 ujutro? Mora da je drogiran. Jer droga može ujutro. Da, to je to. Tako da, eto, radim taj Qigong, pa mnogi misle da sam drogiran. Dobro, koji te naučil na to? Na YouTube. Ne znam, tutoriali? Da. A dobro, od kaj je inspiracija, znaš, kako uopšte doznavaš дека postoji takvo nešto? Znaš, algoritmot te pogodi? Nemam pojma, pa vjerovatno izađu one rekle, znaš, tebi znaju algoritmi koliko imaš godina. Tak. I meni su prestali algoritmi da izbacuju gole žene odavno, razumiješ? Nema gole žene, nego ima, jebi ga, maz za reumu, ima onaj usisivač što sam ide. Nešto za potencijal. Tako, za potencijal, svaki dan po 5 izlazi. I ove neke vježbe, Qigong, ovo, znaš, maz za usađivanje kose, ludilo, znaš, sve to preparati neki, jel? Tako. Zabrinut ću se kad počnu mrtvačke sanduke da mi reklamiraju, jebi ga, znaš, kao izađe hrastovina, ludilo, duborez, jebi ga, jer ja sam ipak kvalitetan hrast. Celebrija, da ne ide u čamovinu, jebi ga.